so ye da sonko bi ma a wo bo date say e da say na me wale ye on say enti 31st ye da bia but ye da bia ye transition from another ye sonko bi bibi be sesa enti bibi be sesa free number bi be sesa me the number ba ko bi aka ho enti se wansiesie wo hu yie na wan twɛn nea eba na se wanya sa number ni bia na wanya bia wo be ka kire enti na ye de asi wo se 31st bia no anajo from anwumre 8 o'clock kosi 12:30 pepe no ye esom sane be ya ye di siesie ye ho na afefoforo na eba no ye de mpaebo ne nkunimudi ahira de free ene eko echina bibia betimi asi bibia so betimi asesa eni nti so wansiesie wo hu ya ubo wo se wonya ne ye eni nti na obi a wutie mi bia nti ubehwa 31st akwawesa fo nyina kwa asole obi akwa asole because obi ekohwehwe onyame nsem adom ne mobro ho ti meto mi nsafro obi ase nyame ya adom a wo krono mo bo ho wo kumasi afa na ba bia afa kasi krono na de busa se ko divine hospital do divine hospital a ye ne no ye be 5 minutes walk pe na we do makers chapel e kina nwumre e kina no pe be ya sorry na e kina nwumre ye 31st no ye mpon one on say o kina ye be ba no pa sorry ansa ne asa ba nwumre sorry 31st nyame ya adom a time no sesan na ye wura 12 mu na ni start anointing service no ye anointing service ni wie pe na onyame nsema wo waka che ne man ye bom paye wie na ye ja nyame ma de ye sronko wo mu se 31st we ye cha anointing oil free of charge anointing mo sa ebio ye Christmas ye mucha ediani free of charge ye di free manya ho amapa she pa na ma re me yem sem de to ba amanfo by pa this year there Agyei ensem wow this year so ye che nyame adma ye che obi ye beye anointing service obi abetimi de ne de aba but ye ya brand say wo kwa sorry I say would for say akwancha but just all the 1 million 2 million 5 million but san onya bottle of oil ade na nyakopon say wo de ma ye nkwa ne fa nche kwa no enti ehun hia say onzo ka bi ye de ma ye fa nche kwa no say adoma chede bia onsaka bia nyame na de ma on the making na de ntina ya na ebi no Agyei sika fi eno de kaminya wo mo a ke wisa wo mo ye on the making ya say because obi an say no ye ne nyame dwuma si fire den efa but no kware ba ko wom ni say eni kwan sen ka ye bedum pempen so bi a ye to won say ye die ya ye koto oil no ya to bottle no oh e diska ne koto sebio ya nko kase ya asofo no mo de cheye but nipa ko bia na nipa bia fa ho ka ti die nti ne yensa meton ma wo a wo ba be obi nso obi afa ho ka be obi nso beton ade asa Agyei sika foforo eno de obebu ho akonta obebu eni ti na akonta buo so ye de e wo ho na nti obi a wo kwan a ofa so ye na sofo djuma okay eni nti yes rewade say obia baby a obia bra okay ye wi pe na oyo no so ya kire ho enema be numa na enema be ensia ye wo anointing for favor ye wo anointing for breakthrough ye wo anointing for healing oh ye wo anointing for miracles signs and the won sabesum no e chese 2024 sa favor ne be ye odia won sa so friend say anointing for miracles me chese senche ne ba eninti obia siesie no say nyame ya domo a 24th and sorry 31st watch night and adwene de would nine ebesi makers asase so na me ogidie say yesiesie won say onyame nam yen so enka insurance ne nkomhyensem ento abrabo so sene baya wa abrabo nye sene tie bie mu da apostle mamusa question we na me so na no problem and me watch me womre ma op bisa me thousand me pacho anointing warrior wo de be ma nyame mai wa chire na akwan obi betimi Agyei anointing warrior no e bi anka esenka obo SOMPA ya na se esenka ade yeso ode ye no wa mfa anya sa kwanjira na na se
saa de o pese o pe free saa akwankyere no obetimi anya debi se won se ade bia wo benya so mfaso no agye se wo so do ho amasade kro no on the making se ye de anonti wo ye ne ma wo na ye kire wo de ode be ya anonti wo ye ne nsore nkoye ma wo eni nti se wo hwe bible mu a Yesu ta ka asemi wo se oba ugidi agye nkwa ugidi agye nkwa eni nti ugidi a wo de beta akire a wo de bebɔ mpaye na de odifo no so ka sa wo de be ye no wo de aye no ene be man senkyere ni asie eji se wan fa gidi anta akire na wan tu ho anamo a ti se de wo kan ya ade bia yetade chefri bia nipa nhyɛ dan value on the making se ye de ma wo 10 million na undan jawo obeye ho adwuma yes ye ka se sole anajo 12 a obeye sole obeye because o to na board eji metimi aka se ana se metimi agye de se obekɔ asɔre sɔfo be ma wo e bi akwankyere bi ya akwankyere no e bi akwankyere de wo kyerɛkyerɛ wo no wantimi anya saa akwankyere na wo kyerɛ wo na ne wo pese ebe mu no emmem Yesu Bible say Yesu hu onifrani bi na Yesu te entesugu fom wo de ye nifrani nani wo se koneko hu wani ewo nsuo sele nsuo no ho Yesu Kristo no anso na mrebo hu onifrani wo de ne nsa to onifrani nani so wo se anite ba enete ye edi se osuma se onko ahoro nani no ana se wa nko no osi obusa de se fa de se no obusa Yesu se na de na ba ko ne de ne de o de onsa to so na te na me de de o se ko huru mani so a ka ogina ho akwankyere bia wo se usolation bia ho akwankyere bia wo ne bre ani bibia wo kwan ye fa so ye no eti eturo bi wo se de nyame be fa so ageme no anya sa ne nyame be fa so obeje wo eni ti na se Bible say believe in my prophet and ye shall prosper. Believe in the Lord and ye shall be established. Enti de nyame nipa no beka no e bia wo de eyem paibo kwa de enti etrobu e de oyo gunkrofo so no say piketie obi wo ho a ne gidie ebe sore a agye se bibia ka bo mu ansa obi a wo mpa ma na empagya ne gidie eti nyame a oye nyansafo no wo biebie kwanya bebre editi so oyo Kristo ni na se onyame nam ne difo de eso de akwankyere ba na de ye adwuma ema wo yie die ni wo nhira bantem eniti se wa ma efe ne se wo gidi anta akire a ade na ye kire na nya adwumenti menka se pike de ade na mod bomb pa ma na na nite ye na meme de na wo de meme de no kran so no enye de wo sat into kra na wo se de fa not ye na wo say so we ene nyanka obi yes ade na say Yesu Kristo yes na kubi beka se me ma mfa never enka obeba SOMPA TV and SOMPA there is news for no and there for metia dey for about the omo ye on the make wow yes say ye beti ase say nyame na ye som no onye one way God ade bia wonti ase and don't criticize it and de nyame kan kire wa nyame aka kire onua sofo obi no eno nche se de wo ye no ne de sofo ne ye no de sofo ne ye ne bone agye se ade bia la onyame nipa bi ya enyina nyame asem so ena obetim di nyame asem akondem but de gye nyame asem so de se nyame ne menkan ya eno nche se pike nyame ne waka wo de ne ndro and only confusion now about the body of Christ any Christosumwa and ne osofu bia person kase ne de na ye no by Paul say honhom baako na so ne dwumadie ye den edoso enti nipadua baako no side nipadua ye mfato se nipadua baako so ye wonsa ye wani ye waso ebia woni ayeye but nyame honhom ye baako but adoma chede ne doso se ye betiase sa bebia ye bedru bia no ensenkyere ne onyame wo maye no onyame de be maye wonyame de be maye Apostle Jerry Asarina yete Jerry Agyei yeah Jerry Agyei the Maker Chapel International kofa bai ono na ye na twetwem command ya ye ndie ebe na ye be esore na fi ene 31st ni ntino pike ene yeni mu nyina na ye asole no ene ye kasa fa say when God leads se onyame di wanim kan a also pike say afini be kwawe ya ye be wura se fifufom no obi hwe mi tie bia na kuma etu every say wonim de ye be si kina ana odwen wo say
2024 and nanu ya mete say yes o man now so say ye beto to light bay and the water bay mu ya now so obi ye mu di ni pram because say ya pa onu amu wa ye hye o de boy mo anu wasa ate say yes abetutum ene na afi de na de ba adifo bebre hye nkom say afi wei afi foforo na eba emu be ye den eyampa yesu say eble ni kwa wie ya eble mu odin be ye den ebeba so wo hia me na maka cho say emu be ye den yesu adi kan ye den ato dada but die ne be ma wa rehye mu say emu ye den kura na onyame wo ho eniti na ye kasa say se onyame di wanim kan a de be na wo hunu eti se afifufura ye be wura mu se onyame be di wanim kan a se onyame be di sompa nim kan a sompa adwuma enimu adwuma yefo no eye se bibi soronko si wo mabrabom efi se die edi wanim no eno na kire de won sabeka ewiase upie baabi a ye hwe wanim ni ahwe watale eto bia obi wo kura nanim kura duane ma obi hu ni mobo because obi wo wafu no the way I can see afa okopa bosi ya obi ama because you wafu na odi abota ya wala kwaje bosi oro wala we can ya say eto obi wo a maka no emple bebre say enkofo na abota bebre na kom do mo che mo tai no but omo so mo kopa bosi obi ama wo mo ukona obi wo bank na de okay sika no any wow this you get to ufu said the okay scandal was catch up because we dressing come at bank ho and so can na sem pa kire wa wuton pa no wo kwa ho a Ricky bia wutimi 5 million koto bank ho na wo ko wa wo si de wote bank ho no ya uraba ana wo de nyamnya ma oye ana wote gina kwa ho a wo to pa no but uraba no Rick ye sign the 5 million no on the make eto bia de di wanim no e kire de on saka na moma ye hwe se awurade ebedi pike anim next year de na nsa beka eti afi kwa wie ye pike ebi mu de ense di anim e kina ebi mbebo ahye ada baje me gana se ebi mu ebebo ahye ada omode twa afi foforo no mu wie a e kina obi ne ge bi so akeka to so say onu no de be new year na no what did the mega na say 31st no kro nkwaso okoye dai because o say asofu wo nyina ya kronfo eti say nyame di wanimu a e de na won saka eno ni ade ba ko ni kwan se onipa bia ma ne refi efi say de di wanim no de bia meka say okra eba no hunu oso no na se oka kire oso so obetwa fa no so ana okohunu obi no na jata di okra na nimu a me pa acho okra ne de wo be ya yesem de di na nimu ni nti pa acho be makwan o se president e ba ye nyina e Ghana fo ma bo se sari bi de wo pa acho obi anka ncho se pa ke oka no wa be pa ke oka no eti se nyame di wanimu a de na won saka na ebrewe mu ye bra so wa ma nyame ani wanimu a abrabo mu beboka fina ye be wura mu no bibia cheche mu be ye den nanso medi nkranhye sem ba ma obi se awurade di wanimu a emu nya den hallelujah medi nkranhye sem ba ma obi se awurade di wanimu na se sika ni wanimu a obi pesika pa but we sika na be hye because unim say usika de so say den a na o haw ne amane sori sika ne hye by say nyame di wanimu ade na won saka enti se hwe bibi wo Exodus chapter 33 verse 1 na onyame ka kire Moses say Moses fa omane sorry efri ha na matna ha che na monko ba bi foforo na Bible say o kan group 13 na Moses ka kire Yakobon say se wo awurade wone me ankwa me ne omane no nko eye den odifo Moses otimi bedrum pempenso bia wahunu se awurade ankwa me nko odifo ye bedrum pempenso bi wahunu se na basa ene na hoden
ɛyɛ nyame enti ɔka kyerɛ nyame sɛ awurade sɛ wo so ɔman we ɔma so ɔden na wobɛgyae ɔman we ama me Moses a mepakyɛ pii wofrɛ me sɛ memfa ɔman no nkɔ bɔhyɛ asase so nanso sɛ wo nyame wanka ho a me ne ɔman no aha ne ɛbɛtena ɛkyerɛ sɛ 2024 yɛ obi bɔhyɛ asase ba sɛ onyame anka ho a wontimi nkɔ afi wei a yɛbɛwura mu ɛnyɛ ɔbɔhyɛ asase receive it in the name of Jesus eti wo bɔhyɛ asase na awurade de ama wo no sɛ awurade ani w'anim mu a wokɔ a ɛnkɔ hwɛ yɛnka biribi no yɛhwɛ sɛnea Bible ne kaeɛ no ɛwɔ Exodus chapter 33 bike bakyɛ wo follow deɛ ɛnɛ yɛwie bɛbusa questions bebree wɔ biara na yɛkɔ yɛ anim aha na awurade ka kyerɛ Moses sɛ sim firi ha kɔ onyame se sim firi ha kɔ baabi foforɔ ha wo ne ɔman a wokɔyii wɔn firi Misraim baeɛ no kɔ asase a meka ho ntam kyerɛ Abraham Isaac ne Jacob sɛ wasefoɔ na mede bɛma wɔn hwɛ 2024 nyame aka ntam so bɛhyira wo bi ba wo kan ba fam 13 wɔn na sɛ nyame ka ntam so ɔde wo bɛkɔ a adɔfo no mo sɛ nyame di w'anim a wobɛduru awaleɛ no wobɛduru akwantuo no wobɛduru obi tie mi a afe sɛ nnɛ afe sɛ nnɛ na baabi a waduru no wotu w'ani hwɛ w'akyi a ho bɛdwere wo wonim ade kuro tia when God leads sɛ nyame di anim a hallelujah sɛ afe wei a yɛbɛwura momma wakɔnnɔ nni anim womma bɔne nni anim womma sika nni anim mepɛkyɛ otie me hwɛ sika pɛ ɛni awieyɛ o sikafoɔ bebree ɔmo nna o na nka sika pɛ wɔ awieyɛ a ka nkɔfoɔ bi pɛ sika no ɔma nam so sɛ nnuanom ne adɔfoɔ sɛ deɛ yɛmpɛ sika biem mepɛkyɛ dɛ mɔ na wonya dɛ mɔ na wakoma ɛpere sɛ ɔbɛsa yɛ dɛ ɛnya hallelujah na sɛ sika ɛdi w'anim mu a wo nsa ka nneɛma bebree a ɛyɛ awerɛhoɔ because sika di w'anim mu a wotumi yare ba na sika ne ntumi nsa yareɛ pakyɛ wote dɛ meka na sɛ hwɛ ɛnnɛ mepɛ sɛ meka sɛ afe wei obi a wotie me na ɔhwɛ me ma nyame ne w'anim mebɔ mpɛ sɛ next year onyame bɛdi sompa adwuma n'anim a saa tarawan ne wei mu nyinaa no onyame de wɔn bɛkɔ baabi a asomdwie ne yiedie wɔ ebisɛ sɛ awurade di makers anim na odi w'anim a ɔma wɔ asomdwie eti Moses se awurade sɛ ɔne me ankɔ a mentimi ne ɔman ne nkɔ mpakyɛ wɔ bie aha kan ma yɛn enti mesrɛ wo sɛ manya w'anim adom a ma menhunu wo kwan yɛn na mahu wo na hunu sɛ nkurɔfoɔ yi yɛ wo man a toa so verse 14 na awurade ka sɛ m'anim ne wo bɛkɔ me ne wo bɛkɔ na mama wakɔ home Moses se awurade sɛ wo ne me ankɔ a menkɔ na awurade se me ne wo bɛkɔ afi we nyame ne wo nkɔ hallelujah me se aka kyina na equation na sesa awurade ne wo nkɔ wo a wusuro sɛ yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛwuo wo a wusuro wo si miss obi aso da yɛ sɛ no wu afi eba no sɛ awurade ne wo kɔ a wo ni tumi wɔ abrabɔ so yare ni tumi wɔ abrabɔ so kan to aso na verse 14 no m'anim ne wo bɛkɔ na mama wakɔ home na ɔka kyerɛ no sɛ w'anim ne yɛn kɔ ɛkɔ a ɛneɛ mfa yɛn mfiri ha nkɔ sɛ w'anim ne yɛn kɔ a mfa yɛn mfiri ha nkɔ sɛ wo ne yɛn kɔ de a mfa yɛn mfiri ha nkɔ ɛna awurade ka sɛ na ɛdeɛn na wode bɛhunu wɔ ha sɛ me ne wo ma yi na ɛnya w'anim adom ɛnyɛ wo korɔ na wo ne yɛn bɛkorɔ na me ne ɔman yi ada yɛnte wotwie ni yɛ to aso ma yɛ ɛnyɛ w'anim adom a ɛnyɛ wo korɔ na wo ne yɛn bɛkorɔ na me ne wo man yi ada nso wɔ aman no wɔ asase ani nyinaa mu na awurade ka kyerɛ Mose sɛ asɛm a waka yi nso mɛyɛ ɛfiri sɛ woanya m'anim adom na mede wo din minimu na Mose ka sɛ ɛneɛ ma menhunu w'animonyam Pacho verse 16 Moses ka sɛ verse 17 na awurade ka kyerɛ no sɛ awurade ka kyerɛ Mose sɛ asɛm a waka yi nso
mɛyɛ ɛfiri sɛ wanya m'anim adom. Amen. Friend number 1, let's say, when God leads, the sign of you see the sign of His glory. Jesus. My God. Say nyame di wanimu a uhu n'anim nyam. Afia be ube hu nyame anim nyam. Amen. Onyame ka che Moses say na mema wo hu m'anim nyam. Jesus. Adofo no mo se onyame di animu a uhu nyame anim nyam. Jesus. Afia eba no se mu ya din se mu anya din you will see the glory of God. Amen. And the glory of God means the heaviness of God. Onyame mudura eba wo so. Onyame mudura eba wo so. And one of the references say the glory of God also stands for the light of God. Onyame ani monyamu pie wo so na nyame han so ayedai apue wo so. Na Awurade ka che Moses say na mema wo hu Moses say Awurade ma me hu wani monyam. And then no pay and then you me ba be ka kire obi say afi 2024 ye be wura mu no se wo ne nyame be kwa na be me nyame ade animu kan a wo be hu nyame animu nyam afi we hunu nyame animu nyam afi e ba hunu nyame animu nyam the sign of His glory. Hallelujah. Amen. Se onyame edi wanim kan a wo hunu nyame animu nyam. Hallelujah. Amen. Se Awurade di wani mu kan a uhunu wo nyame kanea sa to wabrabo so eniti na nyame ya adom a eyesa wo ma nyame di wanim eniti na 31st watch night na ye kan wasem no enye watch night bia kwawo eye bra nyame bedi wanim. Hallelujah. Amen. Eniti na 31st we bra makers chapel. Jesus. Hallelujah. Amen. And yes, number 1 you're saying the sign of His glory. Say onyame di wani mu apike ohunu nyame ani mu nyam. Yes. O se baby nyame wo bi ani mu nyam wo ho. E kire say mamenka se me kire say baby ani mu nyam wo no na ani mu nyam afa na konwa no enim guase ni hobi. What did I make an say? Enim guase ni hobi. Eni ti e kire say me hye nkoma to obi so say 2024 enim guase enya o che fanta. Enim guase ne won tina da. If you say sign ba ko abehunu say onyame di wanim ni say eye nyame ani mu nyam eti ebra nyame fa Israel for ni free Misrim asase so no Bible say anopa onyame ye murunkum ye den ekata won so na anajo so onyame ye jafadu ye kanea edi wo manimu kan Israel for ni hunu wo nyame odi wo manimu kan a wo hu wo nyame ani mu nyam afia ye be wura mu memba obi isuro obi wu nwate onyame murunkum bekata wo so na nyame kanea be ye ni mo nyam wo maami no papa fie wo busia wo free mo wo be huru nyame ani mo nyam me so be huru nyame ani mo nyam you will see the sign of His glory when God leads se nyame di wani mu a adofo no mo uhu okesie na ni mo nyam wo abrabo so afia be memo obi anka nkira wo se wo wabrabo be say every say obehu nyame ani mu nyam age se wa ma nyame ani anim kan se nyame di anim kan ko ade a sign ba ko edi kan ne say you will see His glory because when nyame wa ye anim nyam hye nyankopon Bible say na ebro nyame bo asase no na asase ye sakasaka ani hu na esumbutu buru nani Genesis chapter 1 verse 3 was say na onyame ka se enye han na ye eye han esum dwane ye sakasaka ye dwane ye afi 2024 esum biala be dwane sakasaka be dwane and you will begin to see the glory of God in your life. Receive the glory in the name of Jesus. I receive it. Ube hunu nyame na nimu nyam kese mame mla form e kire se baby biara wa bra bo wa hunu su yie no afi 2024 se nyame Yesu di wanimu a abrabo no behu so hwe boys ayesi o na boys abre omunye sika kro no mo dia wale na me kura no kura sa honhom be na be ya yehu hu ye bobo Amen. Asemu hey emrantie ne kodo papa emran so kodo pa na wo ko fesika ne we obi wo ho a enye ne pese o che dwamabom kula obi wo hia ne dofo oba na wo pe no 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 na wo hia no ba wa boa obi be ka chem se papa yesi se wale no ukuta 5,000 10,000 na wutimi on
nam say animonyam ne nti sabe ka bi hallelujah amen wo be ya mani pa ehu adwiri wo amen animonyam ne ba wo so ade wonni kura no nyame me ye de maw amen hallelujah amen animonyam ne ba Israel for so no Israel for ni free Misrim asase so no na Misrim for na e ti omu gold Bible so omu do omu ajapade nyina ma Israel for no enti ase anim se obi abaye akoa na woko no se sa wo japade no siga nyina se fako se ni monyam ne to so a baabi a yapo wo no ya beti wato mo baabi a hwe ase obesore wo ye ka so yo hia no obesore se ni monyam ne to so a emrantie ne maba wa best ati asore who be because of Africa na Yesu de mempare ye amen say betna Africa ha na yese mrantie ni abrabo aye den ye de abrabo nya den ma ye hallelujah fe ya bedu pempenso bi wo Ghana maimu a se wo bi e fa ne bag e kwa abrochire se wo hu adamfu bi acha okọ London wonya yi aye refer say aye fraud ye bi won ko London so a Canada UK Canada obi edwane ba mo meye bedu pempenso bi se nyame ni mo nyam ne to so emfa woni kura wote so emfa woni so te Ghana enso me say ko ba bia na no me ko new site bi mi hu sa manfo odwane no so amanfo so si dan akese na me say na de na esie ya enya me de meka san krofo na omo ye ne makase no ho because e bi dwane na ai mu aye den no manfo si dan na no me ko efie bi mu a efie no wo de lift and the fro kosoro kroma ya yo enye mo wo be fo mo a wo be fo lift Yesu ohu mobo wa ko nyina so na ko ka che wo ma se hwe enne pa bi gina left ne so de be call ye na de be ba ye wo nyame mani mo nyam bi ton so se nyame di wani mu a adofo no mo wo nyame ni mo nyam ye kese e wo abrabo ne o hyebre so enuti na afi we die ablante a wotie me ababa wa wotie me se wo de wa ho de na ye ya afi we manyame ni wanim efo ho de nye biem udu nyansa ye ya efo nyansa nye biem manyame ni wanim kan hallelujah hwe nyame wo boye se ni sunu ne ban ne seso se wo mefa Yesu se wura ne wo kra ne waje nkwa wo hunu se de wo nyame ye wo hwe adofo no wo we de wo ya elu pretimi tu fa wiem wo de wo ya yetimi de phone gina na afre obi na nipa ne wo Canada wutimi ni di nkomo na hwe ne dem na hwe wo so dem die ne won fra mani mu a yesa nyame sunu ne ban na odi bi boy eno na ya manifest sa no me pese me kase se na anwumra yi ko so bi betie mi a se nyame di wani mu kan a you will see the sign of his glory amen ube hu nyame na ni mo nyam bi a ato wa blabo ne o hyebre so Jesus na me beka kire obi se onyame ni mo nyam nto so amen onyame na ni mo nyam ensesa wa blabo amen number 2 when God leads so Yakupon di wani mu kan a adofo no mo the sign of his goodness the sign my of his God goodness hu onyame ne mapa hu onyame ne mapa goodness of God ade biala wo femu wo 2023 Jesus eni wo chinko 2024 bi mu ta every say free neko wo be hu nyame ne mapa yes Lord wo be hu nyame adoje Jesus hallelujah amen and you see that David who in what kind of Psalm 23 one verse say na ye ni adoye ene bedi machi min kwana nyina na matna onyankopon fie ye ni adoye ena enwumra yi ko 2024 so be manyame adi wani mu kan a wo be hunu yie wo be hunu adoye e wo wabrabo mo hallelujah wo fo ni say goodness and mercy twi ni say ye ni adoye say yese chemu afri twi mu ye be kase wo be hu onyankopon papa ye ene ni mobro hunu e chese 2024 onyame be ye o papa amen onyame be mania mapasi wo wabrabo mo se nyame di ani mu kan a ye hu onyame ne mapa adofo no mo onyame wo ne mapa ba ye yo mamo mayema ya bomu muda se onyame nko na di wani mu kan dia you will see the sign of his goodness in your life enye mapa nko na odo wani be hunu if we say wonyame no Bible say wo ye wona wo hwehwe na chi no ekatuafo otimi ni nyame nante na wabla bo nye sene tie
Eti mami through challenge. Obi biara oni nyame nanti ye biara from Genesis to Revelation. Ye hunu se nipa kona brabo science. No one so yiri na nyina mfa no. Ebedu Abraham so no Abraham Bible say odi ye. Jacob bedi ye. Isaac di ye. Eti David trust me who watri ni nia. Na sefo sresra de. Meka no last 2 weeks say enye ono o se na sefo. Na che se otri ni no wan sresra de. Ana na sefo so abaye de. Abesresra de. Sa woni nyame nam na ma nyame di animu a. Uhuru wo nyame papa ye. E wo abrabo mu no. Eno no che se ye mu bebre wo a de ntia ye huru nyame e papa ye ne se nye nyame ne dikai. Edi ti na ngofo bebre o mtimi ka se makwa asole sa mi hu hwe. Wakwa asole sa wo hu hwe. Ne girlfriend ye miensa. Ye na be hu. Wo be hu dai. Wakwa asole sa bibi hye ne mpaase. Ye na be hu no. Wakwa asole mfie miensa ni. Wone ne maami owo ne yaka. Makwa asole sa mfie miensa ni oya za. Eso ye da. Oji odwuma. Obebua mo ozu obu. Obede hu Nyankopon papa ye. Efi ne ko maye medu baabi a ye be surrender to the lordship of our Lord Jesus Christ. Ni enka se urade. Baabi a ye ko ye nim 2024 ye nim de besi 2024 January ye nim de ba na so se wodi ye nim a ye nim se wo ye urade bibia be ko ye amaye. Amen. O so onyo tu ni bosi de ye kai o kwantrefo nyamie de ye kai na tre ye kwa se nyame di wonim kan ya wuhuru ni papa ye na onyame wo kire wo kwan eni ti menye te sa branche na osi dan a osi abrosan 4 no abrosan to aso 4 en na dako yesu so obekwa kwesran pk yesu so obekwa kwesran the last floor no wo sese conditions wo sisi o kama eti yesu ba so obesran no en ode yesu kotina ba bi e ho ofe no en ono da first floor and second floor no na anopa o te so bi body plum kwa onko ha Satan ni hey na ko de ubede wa ha obi na no na Satan abona so papa Jack Chai eti wo hwe ye na ko Satan papa na no so no do mi ka fro soro no Yesu na ofia na Satan ba ya wa be ya manu hu bros a wo sa no Jesus says, okay, fine. I don't say be a now or third floor. 4th floor, one. I didn't know 2 years to buy 3rd floor. Say, oh, Papa, we may not sad years better than 3rd floor. I didn't first say, I was Masako Boprum, quack, will be open Satan. Now, Satan, as I say, one or no, then as well for Abobon and also, oh, Jesus says 3rd floor. When she for, and was a kai, was said, because you want to acquire Yesu. No, say Yesu. No, son, now on first 4th floor, no have a 3rd floor, and no sudden by 2nd floor. The same thing. I did not set as I have quani blues. And now quantity as I was a David. Eti papa Yesu. We are higher, which I am summoned to me. Not in a way, woman chance to Satan or Hamisa. And I Jesus said, David. If in a day, mammy made the first floor. Fadani kini mammy. Me be a prono. Walk that sort of a hand of the father. And no pa aqua bonning for aqua bonny ya. What it's in the pay, won't any pay day. So cast up one down. To a boprum, quack, Sada no so the minimum herb be a prono. Be a prono, Mama. Will be a yes in your so me come up boom. One day, Johnny. Aquayada will root your yano. Na Yesu na obeti mi apamu Satan eno obaha nanani eno ma Satan abomesa na Yesu say na won fa asafo ane maame semeni wa brabo so wura obonefo ni ntimi nya ne awo pem na wo frɛ me de na so na won fa wa brabo nhye mensa yemu bebre wa ye kwa asole ne de yemu bebre wa ye ni mu mpaebo na so ye ma Yesu medi animu
If you never saw the man Yesu bedi animua, you will see the sign of his goodness. If you never you call, erade ma uhuni enya ma papa. Ewo wabrabo ne ushebremo. Wa wutie mi na o shamie. Ene me nya adwene say 2024 wo be ma nyame adi wani mu kan. Ene nti na ye say efi never you call ya ujai wabrabo mu nyina ma erade. Fa ye number ne phrase here 05311770028. Osofu we chiro no bebo mpa yesesiye entema free yesesiye 05311770028. Osofu we chiro no bebo mpa yesesiye. Number point 3, when God leads, you will see the sign of his grace. His grace. His grace. She onyame adom be yekesi ama. She adom ne ma onipa timi yabro na ho de so. Adom ni ade a wonye ho adwuma na so saka. Yes sir. Ye kase ye de bibia adom a. Ye kase obi wa adom a chede a. Me free osoro ba no. Enya me na me ko nyankopon wo se ma me nkom sha adom a chede o. Ye se ye friend adom. Chese nyame hwe me no. E no de dom me. Pacho se de me kana say. Wo ba na nyo na aka so be ye tuntum. Nyo na aka say Awurade ma me hwe nya fe. E ya adom. Ye kase ubekuru nyame adom a. Ye pese ye kase 2024. So ma nyame di wani mu kan a. Ade pa biara ye wo dia. O nyame adom nti ubetimi aye. O nyame adom nti ubefsole afro hiemu. O nyame adom nti ubeku wani ma chense dia wako wani mu. Receive the grace of God. I receive it. Adofo no se wo ma nyame di kan a wo the grace of God. Hey, ye mu bebre wa ye dia ho de aye o. Ba ye ntimi because adom nya adwuma. Hwe adom ye adwuma. Obi ye adwuma ne atua ne ka 1 cedi a. Na wo so atua ka 1 cedi a. Wo timi di 1 cedi ni bobra. Eni ti da bia me ka se ye bobra hwehwe nyame adom. Wa we ya wo no classmate fo si so a wo be ka so me ye soronko chen. Omo nye soronko nchen wa ya adom na so won so. Efi se sa adom ko na bi to wo so a. Wo wa nko school. Wo wo ni di. Minimum obi a watena broche almost 35 years a. Woni ma tworo. Wo si dan enai. Obi so wi university ti ha. Abo type pempempe. Ne ka kora condition. Hwe adomo ye adwuma ma wa. Ade bia nipa do ma ho de prehwehwe no. Wo nsaka no free of charge. Afi 2024. Onyame adomo no so ma. Adoma ye de wale. Adoma ye didi ye. Adoma ye di peja. Adoma ye de yakese. Adoma ye de sum nyame. Ensade wo so. Receive the grace of God. I receive it. Amen. Amen. Se nyame di wanimu a o ma na dom do so ma. Enti Paul ko Awurade nche na Awurade ka che se Paul wumre ye mu no ena ma dom do so ma. E che se bra ni pefu se wonka wo de wawie no e bra ni pefu se ka wahwe ase no e bra ni pefu se ka won sole biem no e ho na nyame adom no e be ye kese ama etu obi tie mi hwe mo TV so a 2023 nipa bi fu se wahwe ase e nipa bi fu se usika asa e nipa bi fu se adwuma na se but the Awurade se me meka nche se 2024 wumre ye mu no na adom be do so ama. Receive the grace of God. I receive it. Receive the grace of God. I receive it. Adofo no mo adomo ye adwuma wona madom so no de age ye nkwam enye ye nnwuma emfiri ya ho ode mu ne mo na madom so hwe pike mameka se mi ncho obi biala bete ne ka se nyame apagya no nyame ahira no onye ni pasonko. We have men that God has shown mercy, men that God has helped, and men that God has graced them. Nipa nyame ehu omobo nipa nyame aboa wo eni nipa nyame adomado so ama wo obi ate se ye nyina ye bi fi se obi a wo mreye ade nti na wo mreye no ntimi fa mpagya na wo mreye na mo aka wanem obi so wo mreye te se de wo mreye na obi de kra che wo de nanso ode mreye na ye nipa kasia pagya en na ye nka ne mreye ho asem ye ka de nyame de na ye ho asem adom no. Hallelujah. Amen. Today bia me can no sorry them say grace will color your effort. Adom ebema wa omodem bona wo bon aye modem mo papa. Grace will color your effort and it will erase what? Your errors. Adom ye ade bia e color your effort. Just say me preaching me the be 1 hour be na preaching. Ba wo de obonu say obi be fresh sofo
wo preaching na to makoma so me pese me ye o papa we obi nso begina ba bia kasa 2 hours so obi antie se adomo ye adwuma a kitwa na wo ye no adoma ye hunu na adoma kata wo mra ye so eni ntimi bompa ye se 2024 adomo no so maw me se nyame adom e no so maw se nyame di wanimu a o ma na adom doso. And you will never be broke in your life. I will never be broke in life. Share onyame adom do so a wonye hie ni da. Na mengi ntum so se wo ye hie ni. Amen. Engi ntum. Se adom do so ma wa. Engi ntum se wo di 35 years. Wo wo mienu ntumi nwale. Da bia me se me gina ha di adanse wo mia ya sore se bra adanse die wo ho. Pike oba wa wo 9. Obi asa ne papa. Obi ayi ne wedding wo ya sole na wo a wo obi anyem mbo na wo di 27 years wo hwe mo TV so wo so na wo su saa 30 years wo su saa wo ba ko pe wa ma ye ka cho say obi abo tirelanti se mema ne mpemma o ma wo hwa ne ka cho onyame adom be do so ama efi se adom na ehwa wo mra ye eni ti na me se manyame ni kan no se fi ne kono nyame di kan a adom do so maw na adom ninti ubedre chire wa blabo be ye fe se nyame di kan a me se ne me preach se onyame di kan a when God leads, se onyame di kan a when God leads, you will see the sign of his glory, the sign of his goodness. When God leads, you will see the sign of his grace. When God leads, he fights your battles for you. Jesus. Yes. Point am di ojina no se nyame di wanimu a onyame ka che Moses say mizimu fo bo hu wonne no bo hu won bie mu da adofo no mo se onyame di wanimu a okowo ko ma wo ena nwumre me bompa ya mo obi say entokwa biara wo ko no 2024 nyame bedi wanim no entokwa ne be ye nyame ko wose na me ne wona ne wo hambe ham na me ne wona ne wo ko so akọ wose na me de watamfo so be hye wo nan ase ena nwumre ma me kan kiro bi say de asori wo so bia ne wudi asie bi ye eye sunsun mo ntokwa ye ye wunam mo ntokwa ena nwumre abayido mo ntokwa aboso mo ntokwa eno me ntokwa ena Yesu wo di wanim nti ye chifa so Yesu brana so Yesu di o nyame be ko ko ama obi nga so nyame be ko me ko ama nyame be ko me ko ama adafo no so nyame di anim kan ya o nyame ko ye ko mai. Hallelujah. Amen. When God leads, he fight our battles for us. Okoye ko mai hwe afi 2023 do be sole wo so no wo pra if he say afi we die ye mfa Yesu nkotina third floor afi we ye mfa Yesu nkotina second floor afi we ye de abrabo ki na ma Yesu enti se na wo hwehwe ye ya wo hwehwe ye wo hu ye eno na Paul say se opeso okum nya je se wakum Yesu efi se mi se Yesu mu na Yesu nso se Nyankopon mu enti se wo ti bi kokum Yesu a wo ti bi ye nkumi o afi we do obesore wo so no enye wo no ne wanya o woni awurade na anya enne nyame nko tokwa ma enne na bra nyame ne po so sia o Damascus kwanso no Yesu busa so adenti na wo tamie so busa se eye wo hwan wo wura wo se eye Yesu a wo tamie Yesu anka se adenti na kokum machidifo na poko so kokum asuafo no Yesu shia no anka say eh so ade na kokum akristofo no Yesu say adenti na wotamie yemi na wotamie eche say de na wo ye tie akristofo no na yemi na wo ye tie me eche say free na dai ko so obi tu aduru a wantu waduro watu aduro tie Yesu na Yesu nso ye nto na aduro oh nyame sanku tie say ni bakọ e wo Yesu de mo e obi so be ye tie wa wanye be ye tie wo ye be ye tia wo nyame na wodi wanim no 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 so ye be ye tia no follow atakra yifo manimu gu ase ene do be sole wo su biara de musla ba fie ha se e wade mananimu ngu ase afi we ya ye ko akowura mu me say when God leads say nyame di wanim kan you will see the sign of his glory, you will see the sign of his goodness, you will see the sign, you will see the sign. God will fight your battles for you. Onyame okuwo ye den emaw adofo no mo hwe ablabo we mu life is a warfare
Mame nka se mencho se wo se wo mpɛ ntɔkwa na wo se abrabo we mo mpɛ se obɛko a mame nka cho se kiss goodbye na ko pɛ se ho ba bi neda aha wo ye ya benya ntɔkwa wo ye ohia ni abenya ntɔkwa wo sɛnea wo tie bia obi bɛ sɔre atia wo ho ofa ye bɛ sɔre atia wo omo so ho ye fa bɛ sɔre atia wo ko sko bɛ sɔre atia me pɛ sɛ me ka sɛ bla wo papa no maame ansa no mo bɛ wo ho no wo papa release almost 2 million sperms and the cocoa ya na just a nipa 2 million and na wo papa sisimo and now cocoa ya now ya one now do both 2 million people ka and now over there your frunimo and I wo entin to kwan wo sha se wo maame yem na wo sha se wo maame yem na odi nkunimo so dia me ba be ka kire o se se ne odi nkunim a wo ba ye no wo beto so adi nkunim e se nyame ne di woni mu ntia afi we nyame ma nkunim afi ye be wura nyame ma nkunim ya wonam mu bia obedi nkunim obi ani wa wutie ma wo ye failure da. Hallelujah. Amen. May see you will see the goodness of God. You will see the sign of His goodness. Amen. God will fight your battles for you when God leads. Say radidi anymore. Wakuya ntokwa maye. Efi na dai ko jawa asem nyina merade. Afi we aye be wura mu no. Afi foforo no. Nyame be kwa ma makers. Nyame be kwa ma mu nipa. Hallelujah. Amen. Do de na no be si enso no nyame anu be si ni so. Amen. Wose na kodie bia ni we be so letie mo be gina. Na kacheme be solitia mu be bua ne fo wa temu mo. Hallelujah. Wose na mema wona solitia mo no ahwiase e wo monim. Na seniors David kai ne kwaye me de. Wose na otimodefo no wotwe nkrante wo tiri ni so. Na wose ne nkrante ne be wo no ankasa na koma mo. Afi we ya ye be wura mo nkrante bia be twe wo so. Enko nipa kroso. Enko nipa kroso. E wo Yesu di mo. Ya be dru pepe so pike wo ye yi abuoi. Hwe awale kakra na wonsa aka no ehun tokwa anya asem keto position keto bi ne de be ma no ehun tokwa anya asem keto but enemy be assure say God will fight your battles for you. Hallelujah. Amen. Nyame so ko ma wa otimi ko ba bia ye sama wa wo ntimi nko because your baby wa ye sama wa wo ntimi nko ye sama wa asama do a wo kwa wo mabiem na mom nyame ko tokwa ma wo a wo ko ba bia ye sama wo no wo kwa ensamanfo ni mu na wakotwa fa won so na waye kanea agi wofri watamfo nsem and then nyumle me say 2024 manyame ni wonim na nyame won ko nya dai ema wo afi nyame nkonko Amen. Hallelujah. Amen. Mama me last 2 points now we intro through questions and then me person mu nyina let's get on board and let's get this done when God leads you experience the sign of His rest. Sign of His rest. Or say, also okache or mine Exodus chapter 33 verse 14. Or say, na mema mo ahome, and I will give you rest. Share abrabo we mo. Onya mema wa home wate. Etubi wa mindwe ho a menti ase se. Obitimi ye adwuma si dan na wa namu na wa wu. Hwe nya mema wa home wo ntokwa mu wate. Hwe ye ku ye frinkunimu na ye ku enya fe ne ye bedi nkunimu ye ku frinkunimu efise Yesu odi nkunimu amaye hwe se nyame ma wa home a e kire se de ku bi ne nku nyame se Moses I will give you rest e kire se de bi mutia no mo pressure akosoro no me ma wonti bi o I will give you rest hwe ebi mo nyisika empempem enso mo da mo na ebi mu ewo dan o ebi mu wo japade o obi tie mi a die na wonnie but oda won na but then nyame suma me se me meka jo say the Lord is about to give you rest. Amen. Onyame be o home hese onya home o de tie na wonya sika oda otimi na die tie na obi wo ni nyina so otimi ni di want to paper with him na wa ye basa wodwiri de we a wo fa bi wu ye wodwiri de we a want to be wu ye wodwiri abusua ni mu yare na bo so wa ye basa wo so wo hunu ba bia wo de wa bra bofa wotie news pe no wa ye basa but I am here to tell you say may God give you rest. Amen. Onyame ma wa home awale ni nyame ma wa home adwuma nyame ma wa home adofo no mo when God leads we experience the rest of God. Onyame ma ya home the sign of His rest
Anyema entokwa na ye kono onyame ma ya homi wo mu echese fi ne ko entokwa na wo ku 2023 no untoa so wo konkunim bi mu a nyame be ma wo ahome wo ntokwa wa ko ni nyina mu ena nwumre nyame ma wa home e wo Yesu Kristo de mo hallelujah. When God leads you experience the sign of supernatural supply. Supernatural supply. My goodness. Say ready di wani mu a or the ehia wo nyina amount. Hallelujah. After 2024 make a sasa for my what would tie me so ma nyame di wani mu a de wo hia no onyame de be ma. Amen. Mama me ka sem ba ko mienu bi pe na nyina intro ko hye se ka se de wo hia nyame de be ma wo a tie me enye economy no na de wo hia be ma. Man ka se de wo hia government ne de be ma. Be se rade de be ma. E che se nyame be waki enhire bi nam nipa bi so Jesus. Ade bi wo a wo wa mo ho mpa ekro bi de be brew. Amen. What you make an say? Edu bre bi ana oba kurani no enka o de ne be ko si awowa. What you make an say? But no here bibi. Odi fon ka che se de wo no di ka fa mame na enwo no etu ontwada. What a miracle. Enwo no tu ontwada hwe nyame ogusu supply what na me ba ha be ka kiro bi say when da swasa and na ye 30 e kire 31st and na ye 30th when da swasa wodwe se de na be si biemu me ba be ka 2024 onyankopon obema supernatural supply. You will see the sign of supernatural supply. Hwe ubonu se wo aboso obi afro mete won ka che e mo boto baako mo so wo na obi afro na wo ho te say mobile money bo so wo na obi afro ene me ko se ubo wan so obi afro adwuma no ubo se oto da wani da so asan obi aba meto ade wo de odwo se ko beto nyema one city bi last week mami bi di dance bi cheme o se papa last week me kwa adwuma mu no o se beti adwuma mu sana 25 26 intina 28 ve mu nya sana na o se adwuma mu nye o so to sana papa bi bae se wo to ade o so meto we mienu o so yi bae no o se say mienu ka o yi ba o se say miensa ka o se papa ni free won ko no ma ton ma 8,000 80 million. Jesus. O se papa me afa de me so na me hu me ho o se nipa ba ko pe o so wo ba so no won kire obi a sai scan won ho o so no kwa no na ka je se me be pon kra o so yes mami wa de bi o we wo se ye keke sika ni bom no ton ma 8,000 was it or ya no be abeto 2,000 was it sad that no metonyama 10,000 a day 100 million. You will see the sign of supernatural supply when God leads. Se nyame di wani mu a o nyame di die hia wo nyina dom afi nyame nya sama e wo Yesu dem we ye nyama 31st watch night no bra wo be hunu we nyina na be hunu se o nyame na dom be doso na odidie hia onyina bedomo ehira nka wo na nyame ma nesiu ye na nesiu kraye fa your number na frɛ your number na 0531177028 Mr. P phrases here osofo wo akira obebo mpa ya ma na wo afore bia be so ba fafa sa no manaso no jese se nyankopon obehira wa manaya o kese amen amen me wie you see the sign of his goodness. The Makers Chapel International and OT and Canon Apostle Jerry. No, no, dear, if you've never be a dear fan, and what dear Wura a choir and Yankopon said, you didn't me a chira, and I brabo a bono. Yammy dear ni moi. What dear Becosi didn't me a chi. Any quasi a pre could dear any more. Sans ye dear any more. Ye no more catchy baby. Into your bomb pie, ya quasoli baby. I saw ye with ye to move. Ya, just a dear sing Yankopon your mano. You by say, and I am my own kind. It's answer, dear be a baby, dear pe, and ye, or sink ye jam and yame. Then yamena gassa, illidia. Also, a quadriba, some inch one. E wiase ya brabo no nipa bebre wo nyama edi o manim kan obu o sika ne di nanim
ofu so nyeska wa wie but ebi mu so nyeska nu mo ho nokore se nyame di wanim kan a that my last point and I'm the be man say you experience the sign of his peace mama wa sundwe asumdwe untimi first canto oh ade biara wo hwehwe no se nyame di wanim kan wo saka enti 2024 senior PK kan obi wo wa wo se wo ne to asole mu senior wo kan na by ya wo to garage e je so ye ka ya pakika wo garage by sa o maami enyem na obefro car na wakọ hospital akọ no nya wo to garage wa pajo o ye Mercedes Benz awo ya car bi aje se ye wo to ho ye aje se ye car ti wo to asole mu nkyere se wo ye Kristo ni ba sa o makwan ma Yesu di wonim kan ya na de ablabo ne ma Yesu a enu na ma wo ye Kristo ni enu na betim di ahoahoa ho se me ye Kristo ni enye se wo me to asole hallelujah eniti ya wo tum ne nkyere sa eniti nenne enkofo bebra ye frustrated se wo nkwa asole bi mu because enye nyame ne di animu se nyame ne di animu a you will never be frustrated in life never when you're frustrated that because enemre ninti na mintimi ka bebre no when God leads you will see the sign of his direction onyame na akere wo kwan se nyame di wani mu a because of say onu na wonim pigetie me die wonim die obo ochina na wonim achina asem no wonim mi ameti wai wan na se ochire wo china de beba mami muza die wonim achina asem no wakwati no e na wokobu se edua se achira de ne beba wa bra de obo ochina wo eti last time me make say adeti na wo kohwehwe abode wa bra de obo ade e wo ho eso kohwehwe de obo ade uhu na bohu na bode nyina pastor se ya kana se nyame di animu a o kire wo kwan eno na pike so hia oba so be wale na awurade ka kire wo se wale men wale enkofo bebra wale nya asotro because nyanyame ne dem kan form ne di kai ahofe ne di kai yes kokko tia Moses shape ni the same po kaka kola shape ne and the dikai ne di aba ho free yes awale bi anyame ani kai no enkosi awieye eni ti ababa wa bi tie mi wo hia bema de ye arehu wo mu ne se wo ye Kristo ni enso bema yi de wo club nyina enso wo se no na ape ne beye kaka o wale no oja wo kotra club ase ne ma ne cheria na obu afu awale ndi na didi kai esa na didi kai wo hia bema enne wo fa na chi ono so fa wachi da bia mukuna mubom muso mo be wale ye hira so amamo ade chi no ayi afa ho mienu a na umuni ya osikum die na odidi awale ne nimu kan enti abrabom no ade bia odidi kan no en na kire mfa so di a wonsa be ye den ebeka afi we so manyame di kan a wonsa be kan fa so bi ene na ye bi so hwan o manyame adi wanim anase wa ubedi wanim na wa obekọ wa wokọ ebeboa o anase obemanyame adi wanim kai na dwumadie bia se wo ye no o se nyame edi wanim kai apostle mami wi sa question they say me pese me ya me pese me tu kwan e bibia e kama a metimi akọ sen na me se me ko UK me ko US metimi akọ me bibia me ame de mepeo mi bibia kama a mi do airport mi do baby a menemu yo bibia adenti na me kase nyankopon ni menu adenti esa o hwe nyame modi onim kan ni say Bible say e komba asasine so nyina na obi etu kwan ekomisrim according to Genesis chapter 26 no Bible say na Isaac so ye na adwene say ono so be komizim because e ho na aduane wo na what the Philistine for asase so asase no obi a adua e ma because ne nsu ontonti na asase na ye den eti Bible say anajo no
onyame yi ni wadi ka che Isaac say menko misrim asase so na tena ha ya na me awurade mehira can you imagine say nka papa yi ni nyame eni apamo a ene okọ misrim asase so a enka ni hye beba besi na chi ofilisi asase so eti woka Genesis na ose na afini mu na Isaac duai na otwa moho na ose na bema ni yeyi akopem so yeyi pa ewa asase anu obi aye bibia wo so enye den enye yi adofo no enti piki asema wo busa no wo nya wo visa ne de wo osika no betu kwan ne nanso ekina asem wo nyame ho enu tin na ya de nyinam no onyum prophets say trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Was say na wakwa nyina mu no wo bekira wo kwan patoti dem tona say minimum obi okodru UK ano no so dae o so dae na nyame busan say wo ba UK ha wo ba ye den wo tena 5 months wo nya adwuma to what wo so na obusan Yakobon say aden na Yakobon say oba ha ba ye den oba ha ba ye den na rade say sa ko Ghana na wo shira ni ha say koji asase na bugabo wo so no e ho ana me shira wo se ade chie no ne bra ne dadem e ho no pake ne nema wo se ne brand busa sa wo coin wo se me ko Ghana wo se na sa oba me ye adwuma wo so nya adwuma kakra ye sika afi na sika no kra beba wo se me ko Ghana and be sin the guy is a multi-millionaire in Ghana. Why? Because when God leads, you will see the sign of his direction. Ablabo we muno. Ebi mu wo northern region ehwe mi sesi ni kwa sen komo northern sen komo Kumasi. Ebi mu so Kumasi sen komo northern region. Ebi mu so wo UK bi ehwe mi sen kaba na wo Ghana. Obi so Ghana sesi sen kaba na wo UK. Ni nyina ne sesi wo mu sen nyame ho akwankyera abrabo mu be che. Because onyame a odo ba wiase no ono nim pempenso a o ka so do bedru enti pike ye obi bia ye fe no the permissive will of God and the perfect will of God enti so be so kwa abro kire sese ya nyame wo hye nipa obema wakọ nanso na nya nyame pe eno na akọ a wo bre no sa na nya nyame pe no okay me ko me baby enye nyame pe o se minim se nyame na de me kwa na se nyame mfa me nko na se nyame na eka bibia kire me won ka hwe nkire me e kwan be so na me fa sa kwa so me hu se o se ade we si ame ye no mi jai e ma nyame nye but what the fa hwan so na aka kire me. Wow, that is a very powerful question. A very powerful fine question. Obi ye sofo asofo nyina ne yanwo mu ni se enkom sha o motion no kure anasa nya no kure se wo di mani maka chem se wo betu kwan e bi nso na na ntisa me de mehu se no kure anasa nya no kure. Number 1 they say every prophecy biara ebeba enyina nyame asemaka cho se menjini na obede wahu say so unu the word of God for yourself. What they make us. Number 2 nu so ne say ade bia ye nyame pen because you don't struggle for it. Nyame ka so beye bibia wo mre e na won saka. Number 2 ade bia ye nyame pe no wo mfa wa hoden ya na epe eno aba e ma unu se ade we e nyame. Number 2 ade bia ye nyankopon epe na nyame pe wo mu no wo be unu se nyame de ho mmoa eba eti ma wo se kai ade ya me ye nyame sa ye dai ewom na ade ya wo twitwa ntro na wo twitwa dipa nantini ewie sika pe ya wo se bu se nyame pe na wo bu se nyame pe no wo kwan ben so a what what dey make na se ho no wayi nyame asinche wa na wo de wo pe eye enti ade bia ye nyame pe no you can see say eni nyame asem go in line. Number 2 wo nsheda mre mekasa wo mra bibia wo bre ba utu na mo na wo bra bo se na kwan na bie wo kwan na bie bo se nyame na di woni mu kan
na nyame na kyerɛkyerɛ kwan ɛbrɛ nyame na ayɛ na adwe sɛ ɔde David bɛsi hene no David ɛnyɛ ɔno na de ngugu ne so na ɔwɔ srɛ no so onyame ma yɛ bɛfrɛ no sɛ nyame sɛ wobɛkɔ UK na mepatwɛ wo hia malamo wate na meka na sɛ sɛ nyame sɛ wobɛware a wonyɛ odifoɔ bi na wahyɛ wo nkɔma ansa wo adeɛ bi ɛyɛ nyame pɛ biara no wotumi huru sɛ ɛnturo nim azaa nim nipa ho ɔden anim nyame na yɛ no wɔ ne berɛ mu ɔyɛ no wɔ ne berɛ mu a ɛyɛ fɛ ɛma wo huru sɛ kae adeɛ wɔ nyame nsa yɛ dɛn ɛwɔ mu number 2 nso ne sɛ ɛyɛ sɛ adeɛ biara nyame pɛ wɔ mu no ɛyɛ sɛ wobu sɛ nyame number 1 wotimi nam daeɛ so nso kasa number 2 wotimi nso nam adiifoɔ so nso kasa number 3 wotimi nam wawo nso ho nso kasa kyerɛ wo ho na no na ya na ɛde sɛ yɛbɛhunu no ɔn dɛ mekɛ nyame timi nam wawo ho kasa kyerɛ wawo ho wo sɛ to bia wo kɔyɛ adeɛ bi a wote ni mienu baako ne se jai baako no nso se ya zane chantro won sabeka on the make wo na wo betwu so de ene a wo pese o ye dai ofa ene ti na ye mu bebre wo a ya stranded no ye mu se nyame pe yesu say thy will be done thy will be done eja nyame pe ne mo pe na enye dai enye ho hallelujah yesu bie ne ho ma nyame pe ene ti da bia me ya ade bia na se pike aye den a na mi ntimi nya na masa ma chi se urade ma wo pe enye ho obi wo wa ye refuse o visa na eye nyame pe efise wo benya adwuma kase bia ebe boro de nka wo kope so last week ye mate se obi wo Switzerland obefa na yiri free Ghana ha ko Switzerland no almost 6 months ni be ma na ko wato oba ne so say nipa we ka nyame ama ne visa ne so nko Switzerland no ontena ha konti ase thy will be done amen amen nyame shira apostle nyame shira minim se wo a wo nso wutie no wo hwe TV kwe Facebook wutie radio wonso wo question bi abetimi abisa ma me fa number ni ntuja na yewi a ya ba ya so for once na fe wonso abisa question bi a on pese on bubusa apostle wonso ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 also ubetimi afre asem ene na de asem wasesem kura na asem aba no hwan na ame na di wani mu e wa brabom asetena mu onantie mu wasori kom wona okasaye mu nkomodie mu hwan na ame na di wani mu kai ma me fa me first call away na fe me wi a me ba masofofo no ho na fe me ne omo nso atwetwen komo kakra hallo me pa twa flash waka se fe fa oko ma me fa we hallo la no so aye shi wan lo bi we so hallo 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 hello me pa twa flash waka se fe fa catch ya plama de casawa o casawa de casawa aí cochi me pa twa enti we ya me chamo pa amen chamo ma tu ya ma ya nchu ya amen de master pa ya da asema me nyame onsha wonso ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello me ba je frozo ka se fen fa Wato, efemi ina kuma ka tafi wa mwase. Okay, be no kuma je nti o. Yo, na minshira muni enye na papa ka se dia ma to ma kuma pa nti na mama fe no. No ka vi ode nyame ne pe enye ho.
na me took and I'm moving a week and then I'm about what I say me peck be edge maybe do ya me free ni pano and the idea me friend now the member see member I'm a medical 2 days me who ni pano this year me friend na corners was down but nti papa se mo wo kan se nyame epenye ho no ama maje sa asem na bi se no se nyame pa enka 2 days ama be di die enga wo enka me hu no ana bi bisa ba so na mi hu no na wa we ko be bia be juicy ke sabra wa pa chao so wa jode sabra fie wa wa jode sabra ka ha boka wa many are your pa, many number, many are your pa. Yamishra. Oh, say that when we done, it's the most important thing. Oh, say you say, or say a rade mau penyo. Me bow boss say me be pay juma. Me friend now won't fa. You bet me I can't say rade say juma way ya media. Mau penyo. So friend no fabiam come. Ubo so beduk masa no biam juma. Unyame mane penyo. Hello. Your first one can friend. Sorry, my cafe for person. Okay, Brian, my into what message never na come. Powerful message para. O say dey say no. Say nipa na dey say ono ade nipa betumi aye. Nipa say nipa na e be wiase no majority na dey say office na holding nyansa bi be man na make life. But I won't say one ya unim na nyame man ensure me no dane yemo nipa no. Saa kwana so na e wo say wo say nyame na na betumi apagya unim kwan nyame fa so bo nipa. Ese ya say wo say nipa bia na dwen na koma nyina ma Kristo. Mo na wo nante na kwan so pepepe yem sana so fopani kan ye no. Na nyame wo say eh nipa we me di bibi se ne say obetumi areso. Nipa we me ye ne say obetumi aresi. Ese ya say ni Kristo ni papa bia no. And now suffer and now for none pedia than Jesus Christ. So therefore the way no among now so than Jesus Christ. It is so than therefore very get years so I want to bet you well. Or therefore the one could tell Uncle Paul saying, I say the pediano or do you actually know coming in secret so then me and Yamimo Biano. South America, Yamamo, Oncamo, Omon and Danian Sano, and Yamone, Sabia dance and Yedinci, and your boy Christus. Hello. Powerful. So say when God leads, so nyame di wanimu a hwe obi a wutie me be free ne day ko. Ompaibo ba ko ne se awade di manim. Manenya wompaibo. Manenya ade bia kasa ba ko a de bia obeka bie. Awade adwuma mu di manim. Awale mu di manim. Die di wadim ni hu hia wo. Hwe se wo ko baabi na obi kire wo kwan na onim kwan na mo be yira. Enti Nigeria forward asemi omoka o say follow the one who knows the road. Did you onim kwan na chi. Emre bi na me nam baabi na me drive na me kono na me yira ye. Na trotro bi ase wa fa nipa na odi okọ. Na traffic esi kaka na masaira. Na me say trotro for there omunim zungu lungu na me di na chi. Me di trotro na chi sa pike. Minim say me kosi kwam say ayefo timodo mo ko ba bia yie no. What's like? Me so baby a me kon ma yira. And na trotro drivers there. Ofa me hu say baby a wo kon there onim kwan no. Ana me skacha me yire say my sign na akwai the way I wo kom so jai onim kwan no. Ye kosa say yefo na take him. Ano ma han no nti wodo mo ko ba bia yie ne ye da ewo mano ne ayi ase ansa na me da me ho ebisa se kwan ne ye da ewo him pastor tell me gonna say did you nim kwan na chi totrobo so nyame onu bo ni wiase no wona nim kwan no wona ne wo kwan kirefo nyankopon ma ne nya mpaibo. Hello. Nyame sa nyame show ya sema tunakomeza mkote free because every quoting ni jamasi ene SOMPA ya mudi amaye
na ade baako ne sɛ sɛ mo ba ne nyame de nsɛmpa sɛ hyɛ mo ano ma bi koduru honhom ɛdi mo anim mo ma deɛ nti mɛtɔne anka atwadeɛ mo ate mo ma deɛ nti mɛtɔne kuto mo ate mohwɛ no ma megyina mo anka sɛ asɔre sika deɛ yɛmfa mmoa nipa wate nyame nyɛ mo ma ɔnyɛ mo kɛse ɔma mo nkyɛmpa sɛ yia na mofa twe ɔmo a ɔmo yira awurade hyira mo ɔma mo yɛkoduro ho Me pacho TV no tie me no me no why. Hello. Me pacho e frozo ka free. Na friend PK me ka se Bogos. Me pacho udi ni ese. Ya friend PK me ka se Bogos. Hey, PK. Me ka se Bogos. Pacho, bye. I send it to the margin wall. And I'm person maybe some. Pacho ma uti mi ko from kakra why. Yo, sorry why. Assembly to the margin and person will become a kakra. Okay, look chapter 2 or the more. I think 26 on our own. I see na no mono. You had about marriage and Oba Busumi Siano. My other Busumi Siano, not be the man I did Yesubauda. When the Obesa in a topic in Mr. Odian, and watch we have a number there to Jano. Now, so for teaching why. Dramatic. Okay, also wait me up for 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Also, assembly or what it takes times to explain on the make a senior PK kind. It's in ya, and yes, I be a one on Nemum. You be one, but and then yes, on say, we are on the offer so for you be one of Hello. That's right. Divine supply. Jesus. Receive it in Jesus' name. Yeah, you how the free so. Amen. We yes, amen. 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 So wait me for 0551 931 931 0551 931 931. Say because me say so only petty when you want put me on the make so you like hello hello Hello, good evening. evening but your first okay I'm going to suffer the mind. By my never passed the check somebody. The singer was near me said that my back. It was a woman in consent. Yo. Except for the month, I'm in a divine favor. Already yes, you bomb pay the favor to obey so. And I'm so would you for favor to so. 2024, my insurance and Roma. We yes with him. Amen. Amen. Divine favor. Hallelujah. Say, Onyami do any more, and never be braces. Amen. Hello. Hello.
me the problem kasa se sad me so pase omon pa mama fi afi bi sim na nya yankopon e favor e wo me kwabna ye bom pa ya mawo afia ye besi mu nyame favor ntonso favor de adwuma ba favor de pagya ba ensesa wa brabo wo Yesu de mu amen. Hello. Hello. Baje ko so ka se fa. Ya da ga sa su ta kwa de. Ta kwa de. E ba ta ya ta me person. Okay. E ba tu enti o. E ba no ya fu ya ba kama wa ne ma ya me pe ta fu bom pa ya man. Ba mi nye ne number. Wo ya fu ya de. E ba ta se. Wa ji atum so wo ya fu ya de o. David. Yeah. Sa no be so chiem. Fa sa to ye fo so. Ne mo mpa ya ma. Ya do me yale bia le wo yem. Jesus. Ye declare wo Yesu de mu say. Onyame so osoma na asem e ko sayare. Jesus. Ba bia wo hwe ye bia na ye do me sayare no. Amen. Efi ne dai ko wo nka ye fro ya de ho asem bia mu. Jesus. Yesu boja wo hro nipadua ni mu. Jesus. Na yare sanya wo dia. Amen. Receive it in Jesus name. Amen. Amen. Amen ka o man. Amen. Powerful. Say you can say because say oh say 31st December no. Say the near can no. When God leads so. Hwe enye yenko na 31st ye ya sorry o. Abaifo so ya sorry. Papa. 31st bia no. Enkofo bi so hyede mo ya sorry. Because of say makase ye dasurunku bia ebe make a friend say dasurunku bi wo bi abrabo mu eniti mema ne nye say madam sorry when they di wanim do wura fifufuro nim hallelujah say ye da bia te say de ade akie ne kura na still kura ye hia nyame so odi anim eniti na tie me afi we de me say manyame ni wanim memma wo awunyansa ni wanim emma wonim de ni wanim emma onipa bia nso ni wanim manyame mum enya okwankyerefo ma wo beduru na wabrabo be ye fe me pese obi bia le no de ni TV to SOMPA na ode ni radio to SOMPA me pese next year 30th sia me betena ha woni me dia dance ye se odifo wo ba ha beka se onyame edi animu a ye behu ne niema pa ne kese no me ma me ho kwan no me hu onyame niema papa no hallelujah amen 31st nye nkwa ne ya sorry abosomfo abaifo ebebre ya sorry but insranke already dey say nyame ka ne bi beto yen so a afi we nyame bedi anim na odi anim nso a ye nhwinte da amen powerful for baby na fi mi mfinsi hello 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 papa the pastor me jam TV so I have lost ka se fa en ka chome go be mai e chama mi akon papa me so mi tin me so me so yen paido pap show trosa o TV ne so a sanya wo hwe ya so betimi kura so so ma na wo so kura so me bom pa ani subra ho ko me tome amen en solin free wo so amen and na 30th to me be be say sraw na ma wo hunu afi foforo yesu de me dome no me say wo fa yale hunu afi foforo ni mu da me twifa so says to me no wo yesu di mu amen amen Hello. Hello, sir. So, the capacity for practice. Wow. You know, the young veterans from my young boy, powerful message. We started in a come up, said, you didn't be a open your message. We didn't anyone abroad. So, it's power. I said, this year, the Senior Coupon said, oh, I drain him. Over my company, more than over my dream, my command, and the clan in the Peduanim. No, mamma, I've been for Mamma, for Mamma, who for flat, which we did 2020.
for him. Oh, Yamishru, Yamishumpa, Sefatem, no son, women, Mabrabo, Mawari, she can send me Yamishumu, in Piebum, fat, you will be PI, only men. And I'm in family answer any idea, I'm coming in the idea, but one funny piano, any of them. When you're quite a woman, don't want to, among Fiado, get up. Amen. Amen. Mame fa ko we na mi amen ko maso fo na mi nya dia ke na mo. Hello. Ba che fa so ka se fe fa. Ba che fa se free. Just so. Okay. Di. That's your friend from Pong. Okay. 7.2. Ba che ka se free just. Ba che ye ti o. Ba che ata ka se ndi e wo na tim ke awade ayo ware na yenu ya me ni mayen tini atemu atoma paso pa na hu sa ware na titi ni ma to klini emma o konso hili isa asem no kan na no mani aje te ni e die ware a on hwese be ma Kristo e di na ni kan asmo kan na mani aje pa na mi shama ni sha so so amen. Amen. Tumadi eba so meme nda bia abra nonko abo nonko ne fa na yakọ weti ni ye bi nondu ene fa bo modra se tumadi ko ma ne mpa woti so fi ho o store ho o ka nim o dem ho ka chi obi no bi so nka chi obi se meme nda bia no tumadi o ma ne mpa woti so ma me ko ma so fo na fi so when me no ma dwene ba ko bi na fi yemfisi friend say Christopher questions ya apostle the by question will be some again ba cho mi da se papa ngba cho mi question ye ba ko pe e kasa fa se nyame di kan a e se nyame di kan a sign of peace I mean so mabo brani bia menya ware pa menya japade menya bibia memfa ki no ma nyame se on fa ni kan awo mabrabo mi bepese mi hu se enema nyina mi hia bia wo wiase nyina me nsaka bepese mi hu se mi ni asumdua na. Wow, it's a very powerful. I say nipa bebre ekasika ene ahonyade a onipa timi epe kwan bia so like adwumaden etimi ma unya bibi kakra on the makers uko school a na unya position a etimi ma unya sika kakra ba mema we fi say Bible si onyame nhira ma onipa yodefo a onfa obre ne areho ne musuo enka ho ema we fi say de ntie se nyame di wani mu kan no enye asetena mu nko a Yesu kan sembi osi osikani bitinase ena ohiani bitinase osi osikani no ebra wo ahode wo nkwa no de eyese onya wa abrabo mu bia onyaye ebia no connections ebia no join political parties bi ebia na onimde ebia na godu pie na sase so by na brabo mu no wa manyame anikan Bible say ohiani bi so tenase a wan hye da nya ne manyina ye friend Lazarus by o manyame di kan but listen di odi woni mu kan no na du be kwa wiye papa wo eni ti Bible say ebre bi ba ye osikani ni wuye ohiani no so wuye ba osikani no wan ko be bia na no ohwehwe so obekọ by ohiani no manyame di kan no okọ ba bia na asubje wo okoda Abraham kokom na osikani ni ka kire ebre ohun Lazarus se oda Abraham kokom se wasoma Lazarus wasase so saa de bia meka sa asem wasako drew heaven na wasaka che Abraham se soma Lazarus no mfa nsatia mabonzo wo ka se yes wasoma Lazarus wasase so saa wo bu Lazarus ba kokora baby obehia ni bia baby obehia ni wa fa na je se owo mu krosia Lazarus obesoma no eti wo huru se Lazarus de Abraham kokumu na wo se ekosoma Lazarus
And it sa no question me pese na your time na ambo so odephobia wo power on say okasa obi nkwa obi ko obi mra obi a wotie me wo yo hene kese bi na wotie me wo ahenkwa wo nko omoso okasa obi nkwa obi ko okasa obi mra ba ma me musa wo say wo achie no me pacho sa power na nkuta wo de wodi wonim no nti na yesu se me ne ekwan no kware ne nkwa obi nko agya ne nkyagye so nam me so eniti me kase manyame ni wonim no me pese me kase wo sikasem mu wo wuwu achi se nyame di wonim kan obenya asumdwe na tie me wo kan Psalm 37 verse 37 na wo se hwe wotiri ni no wo se na wieye enye musuo na wieye yasumdwe enkofo bebre pe kwa bi so anyomo ho a awieye no ankoye eniti me tu mlante ne mamba wo before say menhwe papa bi a won kwa asole te se de me pacho papa ikaye obi wo a won sum yesu onko asole da ba wonya ne ho tam jimidi o ba bi onya ne sika yesu say bon sam ka che yesu say se wo koto me sore me a me di wiase japade nyina ebe ma me pacho tie me e wiase we obi enu a waye yi a wankoto ansole bibi na me sanka biem obi enu a waye yi na wodi yi wa asase so a wankoto ansole bibi yesu say watwo say menkoto nsole nyame fufuro bia aka yehuwa nko a na che say yehuwa yekoto no sole no hello anda bonsam so say me so yekoto me sole me na me so koto me sole me a metime ma oka mema osika mema ojapade na yesu say menkoto nsore o eni nti obi wo wa won ko yesu nchen won ko asole da ma munku enipa bi di wan na se papa space won kwa sole mama space won kwa sole da na so sika ne cars ne dan ne me pacho tie me ne dem ne kukuam wonim de wakoto asole no me pacho de me kana se eniti wiase we obi ni wa waye a wodum pempen so bia won koto nsole nyame bi efi se ajapade eni sika se sunsuma amfa ma wa won sentimenka da kura beba be kan ho asem eniti ka Deuteronomy chapter 18 verse 8 na onyame na ase me na me mamu tumi amudidi yie na che se wo tumi a yede yedidi yie sanso no bonsam so counterfeit ade bia nyame ye bia bonsam wo counterfeit eniti obi anya sika obi anya japade eno nche se wa abrabo wawie sika ne japade ma abrabo wuwie awieye enu ehu so hihia eniti ne se wo manyame edi wani mukai amen wonderful apostle nyamishra Fellas. Fresh. Edro, so my mentee question now was to be Sanafi. Very much and the preaching is so powerful. Papa. Father Pacho, my question I'm person Muslim say. But I'm person fan of fancy a brand here. Maria says in person to us. No interest be I'm person here program way and I say me your course way. Kwan bena me first one my radio de manemo kwan say the be I make the right choice into my future. If say man be be the school ma on my for student me kai say na mo school mo obo wa wonim de enti a wo program na wo ye no because we see media say me china fi am for be celebrity me nkwa me program yi my reassess me nya grade way me fa for first choice yam fa ma me second e be de me hunu say second choice yi e wo radi pemo na wade person me koye sa program we ma me da achi no me shebre na obo also e bia o person wo ye program we ba ne parents so say abusuan we dia ya person wo koye de doctor enti between me ma me ne pe no e be dem wo say ma me pe no e lady me to e wade pe mu ana say me nkoye de me pe no but me question no also so question okay uma parents be braye for so ma mama be braye frustrated what did they make an say because of say so many times now before we don't follow our passion and our God-given talent and into na yaka baby ayake dear ayese wo beti ase ne say make say wo person hunu nyame pa eto bia ahwe wo awumu you can see the will of God in your life. Jesus Christ say eseme ye de wo soma me ne den adwuma Jesus to me defining a purpose how the bear we are say. And how can you know your purpose
wa bra de odo ba wiase no wonim no. And until you can never find a true purpose wa bra de odo ba ye no unko busa ne botaye nti odo ba ye. Ti number 1 is say we must ask God. Say Rade de na pese me ye. Me ti ye me go school. Me was skills bebre. Me sua adwuma bebre. Me was skills a niam bebre apese me ya metimi aye. But ebre bi me bu say Rade botaye ben na wo mama brabo. Ene ne me de TV so ni radio so me de preach. Ewurade ma me unu se wa frɛ me se osofo eni nti ebia na nka me kɔbɔ ɔbɔ anka menya sika kora kyɛn sɛ dia menya yi. But listen, I want to fulfill purpose. Ɛyɛ sɛ me yɛ deɛ wɔ soma me na adwuma eni nti wo yɛ abrante wo yɛ ababaawa ene obi ekɔ nurse nti obi e pɛ sɛ ɔyɛ nurse ɛmaayɛ ne nyina bɛɛ kakra wo wale na wɔnyɛ nurse ni anade akɛsua ɛmaayɛ ne nyina ekɔ nurse obi ayɛ nurse because nurse atale ne yɛ ɔmo fɛ. And so be who moja krana ne ho epo atie gu ne so. Listen, eturo bi o wa number 1 ne se busanyame se obotaye mame ene sen. Number 2 busanyame na wanso ebusa se Awurade botaye benti na de me ba wiase. Adofo no mo kwan ba ko onipa befa so be yeye e wa asase so is to know your purpose. So wotimi hunu botaye a wo de ba wiase a ablabom no watwa bebre. If you say botaye a ye de oba wiase no se oba fulfill sa purpose na eye wo botaye ene be masika be hwehwew adentia se nyame de oba wiase se beto nwom a wonwom tuom no ene be manipa apu abetiw me pa choti na meka na so nipa pu be ba bia so mo de akyede ye de eba eti se onipa timi hu ni botaye a ebe boa na madwumadi bia a opese oye watimi aye. And how can you find your purpose? Sometimes you can find your purpose through your passion. And you may be a penny ye. And you may be a wo ye kurani a mosika wo nije ho. Utimu se trobi o wa and ne wo botaye etako. Hallelujah. Wa bra be busa nyame. Wa bra wo be hwe wo passion and you may be a wo ya and ne die nyame frɛ wo no eko. Obi wo a wo ka se wo mobo obitima bobo ama ade aje. Me woka se me preacher me preach sa wa me miska kra me preach utimu no se me passion no utimu se nunti na nyame de me ye de e ba asase so enti onipa bia wo pese wo make marks in life no you must first know your purpose, you must know your calling and sana what be hunu e fene se adwumadi a onyankopon pese wo ye enti number 1 we should ask God as you busa Awurade. Number 2, sometimes a school for the day we must go on our passion and see say me what passion ma dey we ya obo say oh yeah usua de ne kura wo hu. Number 3, parents bia mode force e ma mo ma say aye de fie ha de lawyer fie a doctor for fie me ne akura bia ye ne sa say wanya mental yi kakra because of say ye force na ma ne kusua de bia want mi ansua atiafa na adwene mu kakra atiafa so me pamachopi mama ye medrum pempenso bia ye hwehwe onyame botaye ma ye ma. Number 2, na ye ma ye ma kwan na de omo so fu so omo ya de omo beko enhyira mu no onyame nam omo so ye me ogidie se Awurade beboa ye. Amen. Amen. Apostle nyame nsha ene course no ye de besia me ogidie se na 31st no obi amo modern so beba nyame ya adoma me se ye becha anointing no you free of charge. 31st December be pacho ye njiska ye nton wo beba ne ahyehye ye ya anointing service na obia benya bi. Hallelujah. Fakofie eni Awurade nkokasa ne kasa afi we die Awurade minnim wa nyankopon di manim kan me wogide se obi tie mi a wa yade bia wonu ho obi frɛ se ɛyɛ ne de se me ka se awale mu hwehwɛ aware nyame na de si wo adenti no obi di dwumadi asi wo na pese oye sa dwumadi ni bi na ho hwehwɛ. How can you prosper? Awale nya nipa na de si wo radio station ye blessed na de aba ɛyɛ de ya uhu na obetuma ma time patroti de mega na say SOMPA ɛyɛ obi dia uhu na obetuma ma time eto obi kura uhu na obetuma ma obi preach free opa obetuma ma preach free patroti de mega na say na de na nyame na ohyehyɛ na wale no na ono no yi Adam mfem pade de ball if na odi if ma Adam sa oyire nie na onyame no odi awale ni si ho no
na wo be wale wo musa nyame na wo de wo de color na wo de oba no ne form na wo de oba ne breast na ekwa wale wo yes up you will miss the timing of God for your life. And listen, you nyame no more yerepa na onyame achede ba ko betimi de hira obema bia eyo yere papa onyame achede so betimi de hira oba bia eye ekunu papa mesre awrade se awrade ni wani mu kan obi bebusa me wawale obebusa me se opese o sabe busa me se ni kunu no wale no eye onyame pe se o wale ni kunu na na se na mo wale ye say o si 2 years na me sister na bibia boko de wa wale fie bi wo bebusa me se me odi for esrewa ka katoni na hwese be mai kura meninity eye nyame pe eye ono na ese ka me wale no woni obi atena tu mfie mienu wonya hunu se ye nyame na ese wale no sister wo wale no wani afira wo wale no hunu hwe nyame hu ya moboda nyame ohun ya moboda mame fanchi amko dwaben abranti be fe na apia wona ne yere obapa abige omo dwaben estate odi for apostle omo so omo ya dawsa the way I will be bo message no omo ni age papa ya dawbase ti nyame onhira Mr. Apia wona wo yere obapa abige nyame enhira papa nyame onyam kese pa nyame tremushi dia do ne de afi ye ba opening kese ho so question oh say fa question blind na yemko wa na be kan I saw do the nya you Christo ni but why you want so be manya me do ni still na ankasa obrabo no ayeti obo a emo pacho e na edi nti na ma ye Christopher o pese o di nyame pa ni kamba still na obrabo no ayeti ndi ama ama ne fa amanim ofa hub the pacho ene me question am. Wow, it's powerful, it's very powerful. Good question. Also abrabo mu no, there are seasons and there are times. A Christopher ye metias ye say ye wo ebrane da onyame de ye nadwuma. What did the make na say? Ye wo odua bre, ye wo otwa bre. Hallelujah. Onipa bia wo tie mi na wo hwe me no. Se wa mete sade we yase a wa brabo no wa hwe ya ben madura kun ho. Okuani a wakodo na asase so. Na wa start pam so. Minim se satwi no bi beti ase a wo yi ngura na free so. Na wa hye so. Na wo wie adua na aba. Na wo wie gusunso. Enye dan na no betwa aba no. What did they make na say? Ne tro bi wo onyame makwan ma ye fa niema mu. Sanya beya odi besiesie ye. Ebra Joseph so da ye se ni nnuanom bekoto no no. Kopem tama obedi ade no. It was almost 13 years. Enti onyame ode mre ne da na ye na ade. Etu obi kura tie mi a waso da ye na wa brochire. Ebetimi aba se next 2 years. Obi tie mi a wo fa bibi mu a se nyame ama wo amfa mu a wo nya suban. Obi tie mi a enne ablabo mu aye den nyame start ma 5 million 2 million a onyame pese o che kwan ya fa so kura sika said ya be ya 100 million if 10 billion ne ba obetimi akura ne yie onyame o kwan ya o fa so tete ne ma na o kwan ya o fa so raise ne ma eni nti wo de wo na wo hu se wo na mo gyamu de nanso eye kwan ya nyame fa so a o tete wa brabo se ne be ya o du bedru bo hye ho na ye beti ase a yesumo nyame a ode mra ne na ye na ade na tie me ade bia wo famu wa brabo mu biara no se wo ne me be ya adwene a nyame ama na mase ebesew nyame ma ne ba se be siw ye na ye oye ewrade nyame ma ne wo namu no ensiw ye na enye oye me patroti de meka na se efri titi besi enne enka kwa ne adifo di yanim kan obi ni wa brabo ofa ne simple ye wurade Yesu Kristo kura no 190 30 years ansa no wo hye ne dwumadie den ase
me pacho tie mi abrabɔ a ye bɔ no memma wadwene nya wo sɛ wo sɔre ya na bibi firi soro aba ɛyɛ sɛ ɔfa nneɛma mu na bible say Yesu Kristo sua nneɛma fa afiri nea ɔfa mu no nyinaa no ɛno nti na yama ne din a ɛboro din nyinaa so no me pacho tie me nea wo fam ne nkum wate ahokyere enkum nipa na ebi ma fam apagya ayɛ nipa kɛse a sɛ wobetie me nyame nam so besiesie wo a nyame de nhyira bi bɛdom wo a wabrabɔ ɛnyɛ sɛnea tie bie mu da na tie me yɛ wɔ ahokyere mienu ɛna ɛwɔ hɔ yɛ wɔ ahokyere a wo de abaaba wo ho so ɛna obi tie me a wo ne obi kuna akwa wo mienu a wo fa ahokyere mu wo sɛ nipa korɔ no ɛsɛ wo dane w'ani na sa kɔ hwehwɛ nyankopɔn bie mu ɛfiri sɛ wo yɛ ahokyere a wo ana kɔ invite bae obi so tie me a ɛna no bi wo kokɔ abosom so saa ɛna nneɛma start sɛ ɛkutia wo ɛyɛ ahokyere a wo ana akɔ de bae ne mom tie me die onyame de ba yɛn so no ɛyɛ ananyɛ temptation ɛyɛ test onyame de test ba biara nso a test biara nso wo pass a ye promote kyɛ sɛ de nyame de bɛba wo akwa mu biara no it is because of the promotion ti nyame de ɔma wo nkyerɛw na wo nkɔ wachi wa abrabɔ mu na wo ka sɛ last year me wo kyerɛ me ama ma de nyina de nyame de bɛba wo akwa mu biara wo fu sɛ ya ho kyerɛ no ɛyɛ test bi a nyame de bi promote na wapɛgye wo free gyina bia wo gyina no ɛde wakɔ gyina bia ɛso kyɛn bia bia na wo gyina ɛne ti na 31st bla yɛbɛka bebree menja mamo na Mr. Fred number no yɛ 0531 177 208 wa na wopɛ odi for number no Fred number na ne twetwe nkomo si a number no yɛ 0531 177 028 ubetimi afresh of na fe na twetwe nkomo de tere wo so ne yɛ odin bia no ɛne ni nkomo okay mama mra nyame adoma 31st de ne besi yenko okay nyame adoma ɛyɛ ochina 31st nyame adom na esan yɛ Sunday no enwumi be si we Makers Chapel ɛyɛ nneoma akɛse ano ɔde nyame nam ne difo so bɛyɛ nneoma akɛse ama nyame ma nyame yɛ adoma ochina no pa 8 ni a first service as 10 ni apon second service nso start 10 ɛbɛbɔ 12 pepepe ni apon ni akɔgye ahome ni aba na nwumre no nso 8 pepepe na 31st na hyase night na ɛtoa so me ba cho sɛ papa di kan no yɛ kyɛ papa nkasa ɛkyɛ anointing oil ama nipa anointing oil bo 600 wow nti me pa cho ba bia wo bia onya duru krono ma U10 ne so hɔ no mo a pragia wa hot taxis wo mpa cho de frubi kasa wo kwasie anase Divine Hospital Junction ebi bia wo besi bia wo de wo si abusa sɛ de wo si Divine Junction abusa sɛ Divine Hospital no we kogina hospital na nimu twan udodru afre 0531 177 028 0531 177 028 if I just one friend so na say ubisa say wo ko the Makers Chapel church na ne bi kwesi school dia ni muhwe na abofra kra de wo beba from hospital na nim to church one 5 minutes walk pe abofra kra de wo beba me pa say one so car na wo de ban so a say the medical kire na number no betima afa 0531 177 028 0531 177 028 me pa cho Wednesday bi anso ye miracle service ensencheni sisi nyame de ne di 4 year adwuma ensencheni sisi e wo kwan hodo so ntimi pa cho Wednesday so e miracle service eno nso anwumre no nsia 6 o'clock pepepe ne ahya ase 6 o'clock anwumre Wednesday bia ne ahya ase me pa cho ba bibia wo bia eno nso said ye di kan che direction no me pa cho bra na nyame be fa ne di fo so e ma de ahinta wo abrabom no nyankopon be dan na di a che ma wo nso obenya ogye e wo kwan so nko nyame ya adoma o china anwumre de me pa cho ba bibia wo bia Brad Makers Chapel International enko ba bi nsa wo kogye wani na wankopura bra na fo abra mo de be hye nyame nsa na sa wo de key ni ma nyame a nyame obemu asomdwe obemu ahu the sign of his rest na obema direction so nyame nhira no onya osonko e wo Yesu dim amen ubetimi afre sofo number na say seed ubetimi aso seed wo so eni nyame nto nkyia eni nyame nkwa apam
abra wo ni nyame kwa pam no wo normal ebie pa number ne yɛ 0531 177 028 number no betimi afa betimi aso seed wo so eni nyame nkwa apam ɛyɛ 0531 177 028 wobetimi afa number na afa eni nyame eba atwetwe nkomo odi fa atwetwe nkomo aha ɛyɛ SOMPA 93.1 the Maker Chapel International na yekwati o monka no nyame yadom a ene na wotwe osabeton